Ulona ingavana wa kaunti ya Kitui Charity Kaloke Wangilo ni wakulia ngaliko ya uleyende ukwate na mubakausa kwa nini wa mwaka ni wangilile miongole na monza yase mwaniko uno tonya kuwete kana mwaniko no tonya kunenga musumbe Ruto usindi wa kibila cha usumbe ainene kile mbunge ni cha Kitui cha umelone wa suwa mwanungilo yase kana ngaliko ya uleyne kwithu wanaonena nia na kwithu kianese nekenda kuthiba mwe wala ona uyo boinge ngilo wa asiandete kila Kitui ona kimocha ulei kwenda kubinya mutongo wa Kalonzo kana mutongo wa Wiper Kalonzo Musyoka Onesmus no kutwalesa Ola wa gavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Ngilu no wakuli atongo imangu atane yole kwikala na umwe mubaka mwaka twathi wonyuvani wangilile miongole na monza lokweta kana mwane kontheni wangu atanio esu ne kunenge President William Ruto yanya kwa sioko tongo ingi etina wonyuvani munene na muinga ninatie kibila cha rais wa Kenya na neza sia kibila ngadi kwita baringo kwa monza na ndia ndangethi andu makwete mabia ndungu makambi ya kutukima naenda nganeno isi hapa na ngilika ngalia kwa ngikata Ruto ekia chau ukethia ningi na polisi ikabua andu na ituma andu na imanenga mabia imanenga miti makabua andu ata ni mundu umetete kura taube angi Ngilu inene kwa Nzombe Kitui cho meloni wa su nthini wa ndambuka yake uteti ni waweta kana noneki onena nya na tongo mangu atane yole na ekala imanengo tawa kwekala na omwe na kosia vyongo atane ndumu ya kungangana na William Ruto mwaka twathi na mea ni itha ni bundini ngethuki ya ciondo munena nundu na vengi omeo bundini mate unena nesa nundu besindu imo na tutetikira mundu ambiye kwasia nundu ninye nina andwa ingi no woni osa serikali nene bele bawe ichonyeka imukuwa nukwasia eza wina andwa ingi Kibaki ina andwa ingi tuindika 2002 na Kibaki dacha ni osa serikali yote ngilo yo ndini wamalo ndini na langi onde Kibaki wose na atwa Kenya imwe mundu lokuka kutwa Kenya no nginyatwe Kenya ikui imwe onatha wina andwa ingi kana wina andwa nini na ndai mekara ndi bamwe kwa umekala ndi na meye no nginya mose mundu indi ije tuyendesia Mose Kalonzo wa Musyoka ati bakwasia ukwasia unu nambone na kwako ni kana ni nani Ngilu no waweta kana kilelo chake kinene nthini wangu atanio esu ne kunenge vinya mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ndakavinyiwa ni atongo ange mangaliko yosio le nthini wa kuvangia serikali la yukite Kalonzo eka ukia kuthizombe uli waba ikinya kindu chuchu nuye tithizombe kimweti kila tumwe kwanza ni musembia ni mumandia okilite ninyo tumwe athi atutiye maundu angi Ilo ni wakanyala meutumika kuvua Kalonzo wa ukamba na muno kaunti ya Kitui igweta kana enamo tameutea pati ili ukiti atiyule kwandaya ati mundu unge achuka kwa yase ati mutongo iwa itu ndaki yes what are you saying yes yeah surely how adwasu ya kaine ke onena nundu my business mako kaba kuwina hapa ni nani mmoja pesa wote ablingo movo neto Onesmus Chalo